Kikin Hun Seng Bahalang Bakentop Kajantia National Council, Kajantia Student Union, Khasi Student Union, Kahima Sutenga Youth Federation, Batka Federation of Khasi Jantia and Garo People, Minta Kesengi Gilas Dang Biang Ye Kejingyaki Hajan Umat Kyang Nangba Akli Riat, East Jantia Hills District, Dakabashong Kalan Mungor, Bat Dakabathangi Kiting Shop Jong Menteri Rangba Kejela Ukan Rat Sangma, Kadur Ting Shop Jong Kisembut Menteri Rangba Usniaw Bahalang Dhar Bat Upres Tun Tensong, La thangru ye ki ting shop jong ki arngut ki nomi khmat ki bana East Jantia Hills kadur ting shop jong MLA kan menshla bat ke MLA Sutanga Saipong ka kong Santi Mary Shalam kani ka jingya khi ka deshi banta bandawa na ka sarkar jila ban pindam no shi sundan ye ka public hearing jong ka Shri Simen bat ban pinyo shwai ka hak ki traja ka jong ke ilaka Sutanga bat ki nong shong shnong ke ilaka nong khle bat ya ki nong rap ki beri trai ha ulom serman Habakran Shigipathai Kobor, General Secretary Kajantia National Council Central Executive Committee, Bawan Shwa Suting, Ulapan Pao Kajing Sokya Kabajur Halor Kane, Kajingti Yakasurok PWD, Dakinong Kershan Bakarshan Yaka Public Hearing Kashri Simen, Kajing Penjat Iki Kali Pajba, Bat Kajing Let Bor, Bat Jingpin dan Kambakla Ki Pulit, Yaka Bor Persha Iki Dekot, Bat Iki Pajba Bapersha Yaka Public Hearing. Ka GNC kalakan thoru ya ka jing snapchar par jing le bom yo EAA ru em da ka sarkar persha ikini ki jingja bad ong ru ba imat ka sarkar jilla ka Kirshanpura ya ka company Shri Simen bad kam khen EAA halor ka jing mentoy ka jing shngan bad ka hak jang ki ba Nakalyang ka seng JNC kalapan paru ikajing dan kam kirki baka sarkar kan pinbet no ikajing kibaya day bat ka khandau ka siap kabaya day bat ka ilaka Sutanga bat ka ilaka Nongkli shwa banya chakhamat ikinu ki kam kibaya day bat ka nika project jong ka Shri Simen kaseng kalapan pau bakala da bantho shaka sarkar banya pinbet kloy ya ka nika kam bat kala aipo ru shipos ngi na ka benta ka jubab mat ban le ya ka badan kam hinrei ka jing bomla jong ka sarkar ban weng ka jing hapo ka por balabu nakata ka daw ka GNC kala maham bat kan pin bor ka seng bat Kikin Hun Seng Bahalang ban shim shu iki sinjam jing ki ba hakal leng ka East Jantia Hills District Tok ni kesni nyau terik yang benau ka arjar bundru ini yang kisan sei kata tok naduk ka JNC JSU KSU HSYF wa ka FKJGP depan mani ya ka sit in demonstration ini compound yang bisi ini hajan yang umot yang nambak kam kedap wi pimpawi ya kata ka jing singau si ini kam kata kedap wi penrami ya ka jing lek bor yang kesorkar Kejing itu waka public hearing yang Shri Simen kepada depman uni benai wada dep haka lepo witarik. Bad haka tu ka public hearing haka tu kesengi. Dia kejing lek bor duk kata-kata deman kam kejing yu right ya ka hok long bru man bru tam yang ki bru kewa cakni ka Thany East Jantia Hills naduk ki ilaka Nongkli haduk ka ilaka Sunga. Deman yu kejing lek bor duk kata-kata ya ki wa percha ya ka public hearing dak hanglat iki celuti don hi bad dak lok lek wat yang surok kenang like you poi chakatai ka thau te kani hi kajing le yang kasarkar man go kaya kawa mbiu priang dalele apo East Jantia Hills District kate ta khubor ko ikwa ukha chaka sarkar wato mhoi ule bor kamni lemda ap ya kasur yang pajba ada ku nyombing phi ya kasur yang pajba katwa ka Meghalaya State Pollution Control Board nawan khut go ya ka public hearing nagbenta waro pensiau ya kasur pensiau ya ka jing siau yang ki kaya kata ka jingmut yang pihak tu ke public hearing dari penban yu ke sarkar ka khanglat go lang ba ko penem kam bakla ya ki force adu kata adu wa ki pai ba am yo dal egu poi cha kata ka thau da khamtam no wan le plus wa wat tang ki bai thau yang ki tre thau yang ki nongrep le mem pen bai aperdi ke jingi kulmar aperdi arki ilaka mem pen bai ande ke sarkar dang ilat go ya kanika Shri Simen penman Yebor dan open live bike Yebor ya ka kani ke public hearing ande imen tibi ka ya ka jingi to ka sarkar wa ka Shri Simen ande tang wa kani hi pau go cepat wa to ka jinglek bor ka kamte ni de le ila de pau ka jing siau siu ni de penram ila ya ka sarkar MDA2 wa de le bor go ya kam kini ki kam kam ka jing kerpat le to hi kam ka diman le to hi mo de uja kam kini ki jinglek bor apo ka district how em kini ki public hearing le ni kinu ki benta yang pajba